Konke sekume ngemumo. Njengoba sekusele emalanga lambalwa bonke labathintekako labahlukene sebasemaphethelweni emalungiselelo. Betimo tekuphepha letiphuthumako eTshwane naseJozi. Bende tinhlelo tekucinisekisa kuphepha nekuthi balekelele nakunesimo setemphilo lesiphuthumako. We have our firefighting resources, emergency medical resources, as well as the disaster management officials manning the venue operations center at the Rock. Then the responsibility would be further carried out to the voting stations once the voting stations are open. IEC ithi batinkhulungwane letingemashumi layimfica nesihlanu labagacele tihlalo letingetulu kwetinkhulungwane letilishumi kubo masipala. Masipala lomkhulu waseJozi ngiwo lobangwa kakhulu njengoba kunetinhlangano letingemashumi lasihlanu nesithupha letikulombango. Kuleti letingemakhulu lamathathu nemashumi lamabili. Imisakato isebenta ngekutikhandla kucinisekisa ukuthi bantfu batfola lwati ngalokuchubekako. The setup that we have here is connected to all regions. We are connected via an ME network, Metro Ethernet network supplied by Telkom, which hooks up all the offices for us together to have interconnectivity for radio, for TV, for digital, for social media to be accessed from all those offices. Tikhulu te-IEC atikakhoni kuphawula ngesimo salesikhungo semiphumela yelukhetfo njengoba betibambeke emhlanganweni lilanga lonke.